Oh, oh. Na wadaroma ansana mukwa kosie no na womanya ntie se papa na allegedly ye born din se on the toe stroke ma munua no. Nanka wo be yanhia mu bi on the 17th ansana moye ayie no na no ba cho meeting ni nyakoso. Na question you be some no say for the last time I am okasa nanka bibisa koso. Mo sha se ni nyina ewo nanama hene ni nsam. Eni nti 17th no papa no bai nanama hene e bai. To bai no ofre ye e ma yeko ahifie. Na so mo ka kire nyina ne se the first time papa no gitu mu sam on the yes ade nanka so mo tiri da bia. Nanka wuta nyane nyama ya ji no yes nanka get na ta se papa na anti mama namba rinti o ma papa no echa nyan o mo ji nyan no namba ku be ya mama e wo se kwa so wa ba se kwa da mo ta bante so ayi ni mo ho na o mo ya mama ayi kwan ni mo ho na ayi ni si ho no there was a ran about ayi sa no 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 be ya no o ma so man kwa hin pompa ye na fi o mo di ojan e ya ma di ku papa so don fa na bushia pan be gina ho don fa na ma bi na bushia pan e ne be gina mo e de ma no e na kwa brabo no so ade no kuminia no ko ya mo ko no so no bushia pan be gina ho na to mo yes amamre no e kumu sa ojan no an mo ma kwa ma isi enti na ma hin te anya se jasem awu na mom said that ya attention to the from kakra na ya ona ibi the ko from krenti wasle ye man ya yini wi asem bia ho bia no obesan afre bio na fi ye so ka tre bia no enya bi nya no waka kire ti nyame ne madawro ma amamra mo ye ya ansa na itumi yi mi na no me dai ene le course enti wadaroma the OTM no bebusa se enkura ena esi ye mame ma osima be se enum unia honorable Andrew Opono agbalasa de ne ba e wo radio de sa na ye ne bi asane ma so mfimfini nti anti ase ohu de ba ye mpo bone tofa mame in the next another 5 minutes agbalasa de ne ba ye owu ye no de ba ye nyina me nya na expect pa ye no fa ewu jano tax plot nti obi wu jana sa se plot no and na washa se ko develop plot no to that na your offer but be sure yes on tia se na ne papa na plot sanka so na enye ne papa plot na your offer ba ku bi ye fe ni kumfi ene dia to no wie ye no na your offer ba ko e fe no kudibo obetena so na osi dan ye nsa no offer na wu kumfi na blocks no di si sa dan si so nti ono obewu na o se asase ya bushia asase wonti fa nche na ma nti agbaraza na o ne tinti o de ahye ne nsa abushia ni bi anya sika obetuma afi e wo ka kwa ho nti obetuma ne store dan nyama to o sha se developer na nunua ye po fa ba no e bi agbaraza e ko se no so ne mo ne tofa o de ne ko and o mo ko ka se no don fra nim na for first time no na nyina so bi anim ena o sampe jade ne ko so sha we se e wo brekum okoye boy no odi fo ena ye kire se ye ba no o fa ba no ye mpemanso iso onya de kura na nya ka obi tie te sa dia ye bi twapo tumi de dia ma no na ono ensi bie ifa ya na kuta sovia no be ye tua ka no e de ma boy no sa na dot no ni se boy na aton plot no agi hu sika edi enti bros na gusu mi na sha so be development was no some page as the court ye court 4 times boy na ma ye ni nti a omba ntina ai court for kwa bench warrant ehwehwe no ye hu ya ne se mi nia no se ne mi kan fa mi nia na yare o yare ya ide ni sen ka stroke di obi atuma yare se ne last time no but ti a wana tintin nyina mu no don fe mi nia da hospital no nante frɛ mi nia ba ko ye sen asare ita se omra fi no ni nkombo na sans no ye tia me ma don fe no ifi na san no koye ko no ka che se wate se me nia opon antusu yare na ne yade no ye ba no ne beton ne de ma don fe se unku no
no se je wo kan ye no kore wo se an ti mo ko bonu ni na amane no kwase ne obeboy amane e ma yesen tu ni pan na bi ka ho bi e ma ye ko don fa na nim odi tu mu ye nim na se fi kwa ben so na be fa so no ka se en ko hwe se de da na me kan ko hwe ayi ne ma bi mra na me nya na ho ento no egusu aye hwe no na don fa free boy no na ye de na bo ne ti yo na oba na one san ko plan ne se boy ne so wa fa ba bi na me ni abalaza se wan fa plot na maye dia into ma boy no wi ofa ba no ono so yare nti wan fa plot na maye obewu enti ono to ko ba bi ode yade ma nya no na so da dia se wo ya kan de mu iduru kakra enti ete sa dia ye be kwa wo fa na maye no boy no so a ode me call se yinkumi nya no se kwa mai hene na bushu pen no na ko boy ne ko bo na maye kina na ko boy free boy na free mfe ma don fe ditu mu ewo bushu pen na nim opanyi na senya na asem shi ko na ko boy di asa na man set sa de inside team ku di tutu amu ne san ko na e di firim nti ate sa de awudi minya na ahye ni pami ne nsa sena be ya boy ne benya ahoden ayaresa na wasa ba ni dada be ma juma enti through that ya yetu ho na mon na don fe san ko fure bo ni do kan kire ne se ye ko na nim se o mesa agbaraza amane a maye mfi no na ye wa asema ye mebisa sa don fe no e na hie ma bufu na mka kire se se ahia ya na yinyi ni e den ko ahifie ile ko ahifie no mo ko servo no ni nim sa aja onu mum na nka asem no be den obedie obeba na onu a se kwankoso hene na kobire e be pi asem no so ipa na yakosama no wa hifie do na mfa sika mbeti so ni nnua no nkoso hene anka wudi se kwa nyina nkoso hene obebo ama nkoso ono na be pi asem no so afi ya fra asem so a don fa na kobire aba na kobire ba first one second one the third one no wa ma kwa brabo na ko fi nkunde ono de bae as a matter of fact na obugina so hona na no edi kum wanti kada na ye di asena mo nkese na nam se nkese mo tini da bia to man tini da bia na di asem na bisa kwa brabo kwa na je jitu mu sampa se boy ni wu a one don fe emi nu bi ye di asem ya woda ye di asem ya woda fi da memenda na mi nyan ka brabo na eye mo ofase no ajitu mu se eye Honorable Andrew upon agbalasa ewu no onimu bi so owu a ne don fe no nyenwu ya wo ye di asem ya woda ahimfie ntina no asem no na nanu bisanse se na brante ni wu a ho na aku no se na se sa bi so wudi a na one don fe enimu bi ya ba don fe na oye nduro ewo se kwa no ne nti kwa brabo ne mu asem na meken ewo ahimfie ne so okay tisi di asem ya woda sere na no mekan na ya woda fi da memenda na minianu wuye no asem matter of fact na ni braba nti amana na kobe eba ye na se min de fa ko kuma ni draba o pam na free ayi na se na nanko so hene no ne bo ifa na wa wie afi na ba ye ni jam se de dia na se asa wo sire yi asem na ba wo ma mia na ma ahifie ma ye ni asem no o so na kopi asem no so nti ko ye ayi na se ti true data yi na o so me monitor fant no o wie re de na don fa bushia pan ene kwa bna bo na bushia pan e de jantoa e de mai se de asi na o mo sere ampa o mo na kuno nti dia ba nyina mu no ya mfanche na ye hu de wo a ye betu anamo ifa de ka se e be dwene ho ene se ne asem ku pia hifia na hene san de tena mu eyi ya mini ayi o ka kire se ye nsie body no na do bia na ya to aso ade aka nti nyame ne mo mpaabo na me da ye etwa mu ni yesi mi nua no ti fi ye hwede na na mahene bede anama obitu nti ewu ye di ana kire se stroke ya de na Honorable Andrew upon eba regional hospital ha o kotwa scan na echi na trance kikire ne to ho no eye obi na call baabi na auto stroke ya de na ma no kwa brabo ne call don for na don fe e ton stroke ya de ma ni nia upon enye obi papa ne yefra ne bonfe na boy na ode me ko enso yefra ne kwa brabo me ka sei wajana fil kroma kura wo birukum
kwabna bo no yo fa ba no obrukum na ayi no kwabna bo no obabi obedaba me ka se ye yi ni kwa no atu no waton fo paton fo to wato tu bo wato na me ka sai obrukum amanfo na de night de friend say obrukum na ohye na msu on tra ho na onye de ye de esi de aka na de ma ye nyankopon osoro we ya na Yerua don fe ba yi ni bi Pacho wa masada na me no kan wo se enye force obo ba yi ase. Na o kan se enye force nti o ma bi. Na nko so obo ba bi. Le pacho no ma. Enti mamu bisa wo sa adwan na mukotwa no wo se kwa ba bi around about ho eye boson kese e wo no mutwa ne se wo mo de pacha wa na se wo mo to stroke ya de ne ma na se na no mo bie kwan se ba yo metima yi fu no. Nana my hidden na so catch one or my friend me no nsa wa man we twantro na bushia panya chantra se don fe abodam sana nya me kora so na okwafu de to so mi no so si wakum nipa wa se nipa e wo se kwa ha bibra nya me nian kwa na so wakum no na no asema me kan o kan wa bushia panya ni se won de wa se nipa bibri wo se kwa ha dis watima bie na numa ka se wakum nipa wa se nipa bibri se ade na se mu chine bibia eni nti de bia no mo chie na omukum moano aboano edigu abampa edi yem patade ema nsu ne niema very good na nsana ya baba kan ye be trust captain na tie tina chese se de usi se kwa ho de a na chere se ada di pefe se kwabena bo no ene de ko Yerua don fe ho ma auto stroke ya de ma honorable Andrew Okon Agwalaza ma echi no hospital ho a o minuto ya owu ye no beta chan ada di pesi akola keto a wadi 4 years kura no nana sanka na no memenda wo ba se ko ha anka wanka wo kura ebe ye wonwa ne na dawo adan ni fado ma mo pu ko ki be hia me nuan se kwa sebe ka fam islamika eye bi ansi wo se ko hada eye bi ansi e wo se ko hada sebe ewura asidun kapia ne maame ene bra se bia owo politician ya yikura na yi ne ma eduru tabala na yi obia ndc4 ko boy no ndc4 na penase ndc on net politics ndc4 the one from PPCPP na dano kura the whole kuni na akola abofro bia ku akende night sanka usu babi anka wa be kwa ko jiwa dance Emma Upia. Who be Facebook ne ade bebre. Very good. Na very good. Ade ketwa na se bia agwala sa akra wo bia no. But bibi wo wiase so. Oh yeah. Wiase ehu. Yes. Sapa so bi ni nam ho. What's the plot near how many acres? Let's say 100 by 1 plot. 1 plot. Edi one plot wunti na ayi obi akoto stroke edi ama ayi abranti a wawie abon masters ne kura wa nidi ho wan fanya adwuma wa wukwa ise da ho mentumi fanya hwe enti enye kokofu enye burufu ne akohwa de ahwe ne ma okura ankola 8 asisi enkwada makuma nwotwe ani eti se kwa man hene se da be na mbe free case no se die onya my deputy se men candidate na eti bia na ma waso ate sa date ni de minya ka me ba betena se ni matie bi pa na so pa be man ti don be man lete bia no ba dia mo bia no me wo konta ato mo bia na fra mo don na date na mama anka no so ma ni be ho pa nje ba don fe no wo se kwa ho o se kwa afumu ba se so abadam so kwa afumu ba ne hu bodam fo a ne yire ne ma kwa afumu o hu bi da be na no me ni di nkomo de no se o modam kana na busha pan aka ya de na busha pan ka che na hene na se kwa ma hene na se ayu na se kwa ma hene na kunyam na busha pan se jump kasa basa basa ne bisa o kasa ina committee ni bisa se o kasa basa basa se o so abadam okay yaki
obi a watumi ato stroke yade am obi no wa bodama wantumi ansa ho yade ai se on person be ba hinfinti on person de ba hinfi ne atoto na minti ene wa bodam na wi asene yeso ayisa se wonenam ho obi si wato stroke yade am me ko hospital abawo na hospital na stroke achew na stroke achew nyemi na kwa no kwa mpo sɛnea na asɛm kyerɛ no deɛ ɛnyɛ baako nyɛ mmienu but nyankopɔn so ɔno so wasɛ bebree ne mu kora adeɛ sɛe adeɛ na wote sɛ kwa na wotumi kora adeɛ sɛe adeɛ a sɛ ɔno nyankopɔn asase no yɛ wo deɛ sɛ papa bi wɔ kurom a yɛfɛ no wuwu afa kɔ sɛ wowu na sɛ wode asase no nyina ɛkɔ a na yɛde kɔ anka binom de kɔ sofi ne sɛwbo no yɛwu anka ɛdɔ nka menu agbalaza anka obi nwu bi nwu na kompa no twukura wu kwabnabo na ɔde ne kɔ papa no hɔ ma ne stroke no ɛsɛ deɛ nti a watu sɛ ɔno adwenbɔne na ma no tui adwenbɔne sɛdeɛ dɔm no bɛbu afa so wɔ sɛ kwa na adwenbɔne ne sɛ ɛbi a yɛbɛkɔ akɔyi no bibi na dɔm fɛ koraa no ano so na adwenbɔne koraa no ɔnam kɔsuro ma obiara nso nyɛ ne hwee nti sɛ asase no da hɔ ɛda hɔ blɔs no gu so da wobɛba mde wobɛkɔ hɔ yɛde ne nyinaa bɛma ɔkɛseɛ wɔ yɛ a because Matusala would give you 99 years, 999 years. I don't want one. And the plot to back plenty. And I to stroke a whole master's degree holder. Well, we're young Mako and what she plot to the Corano and Yagwalasadia and then you Quabino bonus or Odia and you don't fedia. And you'll be a no, I know small actually, mamma, no, a whole semi. The oil goes one year said, Daniel will see out there will be wide than a dear Wako. And now, Plotike. Like you'll be more to a Shabran, only because Shabran was Aqua. Woko. It is a plot to work communion on Oka. Opa, the 999 years, Obran. Over. Maybe a crowd, but if I see now. Date no mama sonte why Martina madam Asibebre nti ayere de ya wie na de eka nyina nse ya da obi bia wo se kwa MPP NDC o ne nafo fie ne nafo bi ne ho a in fact wa ma ya de yi o mo boy he wa yi no ho de aseda ma NDC MPP fo na ma hene ne nkonyafo nyina nse o ma boy ya ma yi na kwasu bi ya de yesem nyina ne se de dia ka nyina ma o kefie ya o ne be di yesem de ama yi in Madame Fubia Sano, Baba Musa, or your assemblyman, Ewo, Kichleri, why I didn't tuga, and a bad woman, a Dianian people will be now and Crawford and Wabri Yepa, Mediasida, Edica, Biamasa, Fuina, and Madame Fubaka, a friend of Jomo. Okay, without BPR, Manico Hompire and Colang watching Miss Ramo, Colang watching Yamina Madama, Yamina Henipa, Yamina Henipa. But ye be akay the democracy na ye say body akwa de bia ye so ye bompa ye say don be man kola na di body ni bi na ba bia mi na ni dru ye no onkola no betra ho na bre bi say nyame ma ye nkwa ye no be sa kasa bia kire ba bia nkola no chop ne ba first born at university or ye the service. Oh wow yeah wow. The first born at university okay when you saw your secondary school on be tertiary and for the next year Yes, Yamia Daurma, inshallah. O Messini Papa 9, I was a why? Mati. Yes, yet I watch the Mississippi and Omea Swat. Mati, yes, Madame Asibebre, Yamen come on. Mosia Mokamo and Pibum. Amen. So, yeah, say. I was here. So, what you are 70 na ebio afi na wuti be bisa na adan na ama no bo wura domfe ba jo wura domfe no na wotwe a mienu miensa atwam no ye ni interview e wa habrenim papa to na senka me bo kire o ye frɛ no e wa radio no so e ma ogitu mu se kwabena bo na ye bo ne di so wadwena free birekum ho no wadwena free se ko ha ba birekum no ode eye onabo opon Andrews agwalasa no e brɛ no na wamfa na mrɛ ne se on money stroke no more neba na so na ye o se ni fie ho se ba bi o ye ni nuro se sei e ma ono ka kire ne se onye ne de no se na saase bi omwa no mo nka saase no enyima no e na o ka kire ne se
onko no na abusuafo no enkonko hia bet one de onim wuo no ho hwee bet empanifo ni tieti amatieti nso no kire se before empanifo no ankasa so kogitumu se onabo opon endo no ono anda de ko ye ma omoto stroke ya de ede ema no na menhu ye mobo na bia me ka kire wo se wiase na ye wo no wiase nya de wiase nya de enti me nkura asefo no ene mo amutie me na mo ko na wo bidonyame asase we udi agro sisu a mekum udi agro me say me wuntimi nyame hwe wudi ba bi obi awura bibi wo wiase o adwuma na wo mu no awon ne gi akinye no fie na otimu na mo ko adwareye ho na mo ko aye dry lines ho na mo ko adwareye na mo ku we ho ade ketekete one plot ko se kwa na ko one plot wa kum onabo Andrew Opon